nyuma ukaza wumva bariko batwishima ko baraturenze ngo baraturenze kandi baza kutwiba hajye ukwivye naguca amaboko ntaca abakoze kandi umusuma nubundi iyi n'umusuma kubera ko kandi zari zigiye mu Rwanda eske kugira urinde uhemukira igihugu cyawe ukwiyumvira yuko ukwiba igihugu cawe mu gihugu cawe ivyo wivye ukabitwara nizami tuze turacubwe azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho ababunze amagambo byari byabo ni intumwa y'Imana asa nk'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo twubakire azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho ababunze amagambo byari byabananiye ageze iwacu mu Rwanda amureka ababunze amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho ababunze amagambo byari byabananiye ni intumwa y'Imana asa nk'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo twubake uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho ababunze amagambo byari byaba yatwubakiye amashuri uburezi kuri bose bwari ubumwe n'ubwiyunge byari byabananiye guhagarika jenoside byari mureka babunze amagambo byari byaba mureka babunze amagambo byari byaba abarundi mani bari fani abarundi rwose bamwe na bamwe bari fani murasekeje wagira ngo nta bwenge mugira niko ari umutwe wawe nishu nishu ryigendera ngo tubimenye mana yanjye niko se barundi nawe urabyivugiye ngo ntimukora ntimuzi gukora ntimuzi gushaka amafaranga none ni kubera ko mutazi gukora utangiye kuvuga ngo u Rwanda kamone u Rwanda ngo rwiba Uburundi bubibi iki mufite ngo mufite amabuye y'agaciro ndabona ngiye kujya ngufotorera nkwereke niko mwabarundi mbereke mwirirwa muvuga u Rwanda n'amabuye y'agaciro wagira niko ibirombe biri mu Rwanda mwamubize man hari nk'ibintu muvuga mwumva noneho ho nanakwisekera yesu ibaza abanyarwanda ariko ibaza igihugu cy'u Rwanda cyagiye kwiba Burundi cyagiye kwiba igihugu gikemye nk'u Burundi abana banyu barigira mu bishuri bavirwa inzara ibishe kwambara inkweto ntibibaho mu Burundi ntimuzi na bodaboda basi mwagiye mubagurira na bodaboda nje sinarinze ko hari ahantu hasigaye inzu z'ibyatsi ziri hehe mu Burundi abana biga bambaye ibirenge bari hehe mu Burundi umubare munini w'abana barwaye bwake bari hehe mu Burundi instead aho kugira ngo mukore muri kuza mushaka kuzamukira ku Rwanda ubundi Burundi ni igihugu kitazwe kimenyekanye kubera u Rwanda kugira ngo mwego muzamuke muravuga u Rwanda yo my goodness ndi kubona ikintu u Rwanda rwakwiba Burundi kikanyobera kibibe se amavunje yanyu kibibe imibereho mibi yanyu
kibibe amacakubiri yanyu. Nta kintu na kimwe twabigiraho Barundi, nta kintu na kimwe twabigiraho. Abarundi baraza mu gihugu cyacu kubera ko niho bafite amahoro, kugira ngo bahunge itotezwa bakorerwa namwe. Noneho muri uru Rwanda uramutse ufite ubushobozi wagenda muri hoteli yose ushaka ukarya icyo ushatse ntawuguheza. Ariko mu Burundi niho hantu hagisigaye kuvuga ngo kano kabari hari abantu bemerewe kukajyamo, hari n'abatemerewe kukajyamo. Kubera iki? Amacakubiri yanyu. Ibyo nibyo tubiba. Turabiba ubutunzi mutagira. Mwebwe mpora mbabwira kuko ndabizi Abarundi benshi bakunda perezida wacu, bifuza ko perezida wacu rwose yabayobora ariko kubera ishyari ryabamaze bamwe na bamwe muri mwe mwirirwa mutoteza Abarundi bagenzi banyu, mukavuga ngo u Rwanda igihugu cyanyu nikibananira kugikorera tayari u Rwanda rwabibye. Rubibi iki mutagira? Rubibi iki koko? Itotezwa rya bamwe mu Barundi bagenzi banyu rituma bahunga igihugu cyanyu kubera kubatoteza. Nimba hari umurundi uri kujya mu kabari mukamutoteza mukavuga ko atemerewe gukandagira muri ako kabari kubera icyo ari cyo, ibyo nibyo mushaka ko tubigiraho Barundi mwe? Mu izina rya Yesu azabatinda Kagame. Mwari bwabone iki? Mwari bwabone iki ko noneho mugiye gusara ahubwo? Yo Alu urababaje ko ejo hirya y'ejo mudeza gusanga muri ko muramaramara mwebwe nyene mwagiye gushaka gushira hasi igihugu cyacu. Muri rusange iyo ngendo irakwiye guhagarara, bien sûr, tukareka kwama kubera ko iyo biko birakogwa umukuru w'igihugu kenshi babona ko kumengo niwe yoba yananiwe. Voilà. Bivanye n'akagwi, bivanye n'ubugwi bumwe buriko buratuma iterambere ry'igihugu ritagenda neza. Kandi rero ko usanga abantu bose bagiye nyene bagenda kugurisha igihugu cacu canke kwiba, nibo bagaruka kuza kuvuga ngo dufite ubutegetsi butabaho, ubutegetsi bubi budutwara nabi. Ninde yakubwiye ko twebwe dutwagwa nabi? Ko mwebwe rimwe muzima je sinzi usanga abo bantu babigira kugira ngo umukuru w'igihugu bamucafuze, bamusebye, bamucafuze. Ngizami umukuru w'igihugu cacu ari ku kivi, ari ku kazi kiwe, ahubwo hasigaye wewe. Kandi nibaza ko uyu munsi umuntu araburira rasiyo ngo mu Burundi kweri ngo nta kigenda kandi wiri uryamye, nta kigenda gute utarondeye, nta kigenda nyene kuko wiri uryamye. Ubwenge mukoresha amaboko yanyu. We Imana yarinze ikuremana amaboko kubera iki ujya yamugize ikimuga amaboko yiwawe Abarundi ni isabakoze. Abarundi hari ukuntu iyo ngendo yo kuyiba bo bihagarika tukubaka igihugu giteza imbere. Kumbure ibintu bikagenda neza. Uzi neza nkamwe twubasiriye ko iki gihugu cyacu usanga mu minsi ari nka Singapore. None kizoreka kuba Singapore good? Mu minsi maze nk'utwuba igihugu ca mbere giproduce inzahabu kw'isi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaravuze yuko mu minsi tuzoshora amakontineri y'inzahabu.
sivyo ubutare kabisa yuzuye ubutare les amis si igihugu icyo ari cyo cyose coshora ubutare twebwe turatunze twebwe turafise uko tubaho sivyo niyo mpamvu dushora kugira ngo turonke amafaranga sivyo iyi strategy rero tukiraho nyene ari iyi strategy u Rwanda rukoresha bwo gushaka guca mu bene igihugu kugira ngo ruduhombe uvuga kwiki mu bisanzwe bajya ntaho batazoca bajya bazoca ahantu hose hashoboka bana hose hashoboka kugira ngo igihugu cyacu kitige hasi okay haracarimo abatagira ubwenge bakeneye ko bakuru gutugwa mu matwi aribo babo bafashanya nabo bakashabaza gushaka kwiba ngaha bajaneyo sivyo bari ukaza wumva bari ko batwishima ko ngo baraturenze kandi baza kutwiba hajya ukwivye ntaguca amaboko ntaca abakoze kandi umusuma nubundi iyi n'umusuma yagerega wa mumuruta umusuma kwivye toujours wa mumuruta badusumvye iki nta na kimwe kabisa badusumvye iki nukuri bazokwame bahayagi umunwa ku munwa gusa bavuga ku munwa haravugwa kandi nta na gato ubusuma bw'igitoro yego nafize nafu gakobwa ubwenge bwiwe wagira ngo abaye busizi wabo guys mwikorere subscribe hano kuri channel ya Magnificat TV show guys ndabakunda cyane ariko abanga u Rwanda bo abaza nabi kuvuga nabi igihugu cyacu turaje tubereke tubahagurukire